those exams. E kaunti ma Kirinyaga, Commissioner ma kaunti no na Iyomo Tobiko otayo chenro mar yawo penj e gwenge ma Kerugoya kama wacho ni jopuonjre duto mane ondikore biro timo penj higani. Tobiko owacho ni apisas 600 mochung' ne arita osetere gwengego mar keto arita makare e kindegi mag penj. Jaod bura ma Kirinyaga Central Gachoki Gitari ochiwo siem ne jopuonj machano kwalo penja. Jopuonjre 12,500 ema nondikore mar timo penj e kaunti ma Kirinyaga. Hii county tuko na container 5 kulingana na sub counties. Iko ya Kirinyaga Central, Kirinyaga West, Kirinyaga East, Mwea West na Mwea East. Wale wanafunzi ambao wanafanya KCPE ni 12,500 na wale wanafanya KPSEA ni 13,000. Tunasema ya kwamba tumepeana usalama wa kutosha. Askari wale tumedeploy ni 600 kuhakikisha kila center iko na askari wa kutosha, na pia sisi tuko na timu ya monitoring. Kumaliza hapa tunaenda kuangalia mashule tuone vile mtihani inaendelea. Wasasi wanapelekea watoto shule simu na the exam papers. Please don't allow the parents, because in every market there is a mad person, including here. Sindio? Please, see, for a market to be full or complete, it must have a mad person. Sindio? But I know you've prepared our students. Pinyo wacho orido arita e gwenge